Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV Official. Umukambwe Donald Trump rero nyuma yo kurokoka iraswa ritarokokwa na bakeya rwose muri aka kanya yageze ibyo atangaza. Narokowe n'amahirwe cyangwa imana. Donald Trump rero ni inkuru yanditswe ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2024 saa 8:12 ndetse na Denis Insengiyumva. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yakabaye yarapfuye iyo hataba amahirwe cyangwa imana nyuma yo kugerageza kwicwa kuwa gatandatu ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri Pennsylvania. Muri kimwe mu biganiro bye bya mbere yatanze nyuma y'ibyabaye, Trump yabwiye itangazamakuru ryo muri Amerika ko yumva ko yarokotse kubw'amahirwe cyangwa imana. Ati ikintu gitangaje cyane nuko ntabashije gusa guhindukiza umutwe ahubwo nawuhindukirije mu gihe gikwiye kandi ku buryo bukwiye. Akomeza avuga ko isasu ryamuciye ku gutwi ryashoboraga kumwica bitagoranye. Ati nagombye kuba napfuye, ntabwo nagombaga kuba ndi hano. Umwe mu bari bitabiriye kwiyamamaza kwa Trump yasize ubuzima mu gihe abandi bantu babiri bakomeretse bikomeye. Umuntu witwaje imbunda wagabye icyo gitero we nawe yahise yicwa ni Thomas Matthew Crooks. Trump rero yasobanuye uko yiyumvise nyuma yo kureba mu mbaga y'abantu amaze kumenya ko yarashwe. Ati ingufu zituruka ku baturage aho muri ako kanya bahagaze gusa biragoye gusobanura uko nabyumvaga, ariko narinzi isi ireba, narinzi ko isi iri kubireba byose. N'amagambo ya Donald Trump nyuma yo kurokoka iraswa rikomeye cyane aho bamurashe isasu rigaca hejuru y'ugutwi. Nyagasana akomeze kubarinda no kubahaza ibyiza mwese. Ciao ciao.